I 10 ljudi, samo imam sa kanala Broz TV i danas snimamo novi klip na mom kanalu, a to je Fortnite. Znači evo tu snimamo Fortnite. Inače ovdje mi ja sad na brzinu pokazujem šta ja imam. Inače da vidite, potrošio sam 56 sati, onda 18 sati i 9 sati. Sračunajte, to bit će oko 82-3 sata. Tako da ono baš sam potrošio vrijeme na Fortnite. I volim da ga igram, realno igrica je sjajna. Tako da eto. Ako stavit ću vam link u opisu da skinete Fortnite, ako već niste i ako ga ne igrate, stavit ću vam link da ga skinete. Igrica je predobra, svi znate šta se radi u nju jer sam već jedan gameplay snimio za nju. Tako da eto. Inače meni nekako mi laguje, ne laguje mi sad u gameu, sad ja normalno igram, ali meni laguje kad ja to gledam taj video, znači ja ovo snimam i ne laguje mi, ali kad se taj video snimi, kad završim sve, ja uđem tamo da vidim video kakav je, da li mogu da ga editujem i da ga izbacim, i video bude loš, to jest laguje. Laguje mi gameplay, a meni ovdje ne laguje gameplay, što nemam pojma zašto to tako. Ali eto, ne znam. Inače iskočit ćemo u Fatal Fields. Jedno selo ovdje, vidite ga dole ispod, pravo ispred nas da je Munition. Tako da tu ćemo da iskočimo. Kako se zove... Da postite kanale Wolfče i Iron Games. Wolfče je dostigao pre nekih 30-40 minuta je dostigao 100 suba, tako da velike čestitke, samo napred Vuče, samo jako. Tako da eto, sve pohvale za Vuka. Onda Iron Games je došao do 170 i njemu se svi subojte da dođe do što pre do 200. Ovdje nema česta, obično ima, pa zato sam otišao da provjerim, ni ovdje nema česta, ali ima ovo za municiju i to je nešto. Inače ne volim toliko ovo mesto, ali nemam izbora, nemam druge da idem, jer mi se zona baš smanjila, a teo sam da radim jedan challenge, ali ako želite da snimim Battle Bus, znači Battle Bus challenge, ako želite da snimim, pišite to u komentare ispod ovog videa. Inače lik mi je u kući, čujem ga, bukvalno ga čujem. Evo ga. Ubijen. Ubili smo lika, ljudi. Moram da stanem malo da namestim iteme. Inače nameštam iteme. Ne mogu da pričam toliko. Revolver nam ne treba, to mrzim tu. Mrzim taj pištolj. Mislim da nam je još jedan lik u kući. Please da nije. Inače pozatvarat ću vrata da bi video, da bi znao da je opet neko bio. Inače u ovoj igrici možete da dolomite sve. Mislim da sam to sve već objasnio u prošlom videu Fortnite. Kao da sam čuo još jednog lika. Ovdje otvorio često, on je malo prilika. Da, on je malo prilike sve. Čuo sam kako neko... Znači ovako polako trčim da me ne bi neko skinuo snajperom. To jest, ne da me neko ne bi skinuo snajperom kako sam glup. Nego da me ne bi čuli mnogo. A inače... Skačete ako vas neko gađa snajperom. To jest ako znate da vas neko gađa snajperom. I primijetio sam da se dosta dobro čujem kad snimam s ovim programom. Ako vas zanima koji je to program, pišite u komentare, pa ću vam napisati. Stavit ću vam link od Fortnite da skinete. Naravno ako želite, nikoga ne teram da skine. Znači nikoga ne teram, ono. Skinite ako želite, vrate, ako vam se igra ova igrica. Ako ne, preskočite taj link i samo nastavite gledati video.
Ostavite jedan like u znak podrške. Kako bi ja nastavio da snimam ovo, mislim svakako ću nastaviti. Ajde, izađi iz back. Oh my god. Imam pumparicu. To je baš dobro. Umjesto pištolja ćemo uzeti ovo. Eno ga lik. Ne znam da li ga vi vidite. Oh my god. Ne znam da li ga vi vidite, ali ja ga vidim. Vidite, trči. Lik trči, bukvalno trči kao vamo. Ne znam da li će da uđe u kuću. Ako neće, ući ću ja kod njega. Samo da je otišao ovdje. Ljudi, ovo je sad malo zeznuto. Jer ne znam gdje je otišao lik. A moram da znam gdje je. Da bi mogao da ga ubijem. Aha, eno ga lik. Možemo da ga rašujemo. Da li je to on? Ili je to neki drugi lik? Nadam se da je on. Eno ga, vidite ga tamo trči. Mislim da me video. Ne, nije. Opa, puca se. Dobar trenutak da uđemo i da ga zeznemo. Ubio je lika, ja mislim. Inače sad mi baguje zvuk malo. Ne znam da li vi čujete. Vidite ga tamo, luta je. Ne, umri. To bre, umri bre. Ne. Ne, ovaj lik gađa snajperom. Oh my god, lik gađa snajperom. Sad će siđe dole da me rašuje. Da, siše dole. Ne, what? One hito me, ljudi. Bukvalno me one hito. Ali dobro, nema veze, imali smo 2 kila. To je bitno. Odigrat ćemo još jedan kratak game. Čisto da ovo ne bi bilo samo jedan game. Odigrat ćemo još jedan game. Bili smo 24. ili 25. koliko sam ja vidio. Znači odigrat ćemo još jedan gameplay. Čisto da probamo i da pređemo. Ne, nećemo preći level, ok. Ali uspjet ćemo da odigramo još jedan game. Nadam se da će biti bolji. Ovo smo dobro odigrali, ubili smo 2 lika, jednog sa pištoljem i jednog sa MR-om. Tako da ono. Bilo je dobro, ali nije mi se svilo što me ubio malo na početku. Pa nije bio početak, ono, ostali smo u top 25, ali ono, bukvalno ja pobeđujem kad igram, kad ne snimam. A kad uzmem da snimam, ja izgubim game. Ne znam zašto je to tako, inače imam ovaj dance. Da igram kao Jašen Pony, ali to se, tako se zove Ride the Pony, a kod nas to zove Gangnam Style. Znate to već. Tako da eto, idemo u Wailing Woods. Inače, oni koji igraju Fortnite znaju koje je mjesto, oni koji ne igraju, šta se radi. Neka vrat se informišu ili od ovog videa će se informisati. Skočit ćemo za 3, 2, 1. Tamo obično ne ide mnogo ljudi, a i ko ide tamo ja ga većinom ubijem. Jer tamo ima po 2-3 česta. I obično setim kod jednog, uzmem stvari, a sigurno bude neka dobra puška. I samo ubijem lika. Inače ovdje možete da setite na drvo, to je baš loše. Ako setite na drvo i padnete, izgubite otprilike pola health, ako je malo više drvo. To mi se desilo u ovoj šumi.
Inače ja nikad nisam bio prvi sam, ali sam 2 puta bio prvi s mojim drugom. I moj brat, samo da ima da li neko ide. Da skačemo u kuću ili da bežimo dole. Ok, definitivno ćemo skočiti u kuću. Idemo brzo ovako. Samo ćemo vidjeti gdje je chest. Nema veze, pali smo. Zalagovalo mi je pa sam pao. Ovdje obično ima chest. Da. Opa, minigun. Ljudi, minigun. Kažem vam, ovo je baš dobra ruta. Lik. Čujete i vi lika? Nadam se. Eno ga. Umri, bato. Džabe si postavio ovaj campfire. Šta mu je ovo bilo? Super, ovo je predobra puška. To jest nije ovo puška kao neki mini pištolj, ali ja to znam, slučajno sam ga nazvao puška. Tako da je to. Ovo me nervira što je postavio ovdje, konta će likovi da sam ovdje. Ali sad ćemo još nešto samo uzeti i onda idemo back. USP. Može baki USP. Ja tu čujem još jednog lika. Inače, izvinite ako malo loše igram, zato što snimam. Pa ne znam, valjda me uvati neka trema ili tako nešto. Ali inače, dobro igram. Mislim, nije kao, ajde, ne igram. Neću se hvalim sad igranjem. Evo ćemo umjesto medkita. Samo da imamo. Samo da rasporedim iteme. Ovako ćemo staviti tu. Ne. Da, stavit ćemo tu, tako tu. Stavit ćemo ovako. Imamo sve ljubičaste stvari, jedno plavo. Ne znam da li uzmemo. A uzet ćemo medkit. Samo da imamo gdje je zona. Zona je skroz ovdje, baki. O, malo je zeznuto što je zona tu. A ne, zona nam je blizu. A, nisam nije provalio, bukvalno. Inače, sad ćemo malo farmati drveće. Jer su vam resursi dosta bitni u ovoj igrici. Inače, na prošlom videu je Luka napisao da se ne čujem lepo. Tako da nadam se da se sad čujem lepo. Stavio sam nešto na mikrofon neki kao da zvuk bude čistiji i glasniji. Tako nadam se da to radi. Učinilo mi se kao sam se čuo da je neko zapucao. Nadam se da nisam. Jednog lika smo odmah. Čekaj, kraj. Beži. Evo sad ćemo da evo sad igramo ovaj game. Sad ćemo uskoro kraj. Uzet ćemo do 300 komada. I onda ćemo prestati. Evo 300. Počela je i zona da kreće ka nama. Inače gledam da li su mi sve puške repetirane. Da ne uđem u fight sa nerepetiranom puškom, to bi bilo baš glupavo. Inače dobro, imamo šanse da pobedimo jer imamo shotgun. Jedno nemamo da imamo neki snajper umjesto minigana. Ali minigun je dobar za rušenje bazi. Inače evo je ovako markiram centar. Jer ne znam, imam tu naviku da svaki put kad otvorim mapu i kad vidim krug, ja markiram centar. Otprilike kruga centar. Nije tačno, ali otprilike centar. Inače evo kreće zona za sekundu. Krenula je plava zona, sad ćete vidjeti u ćoškovima će da se nalazi plava zona. I ona će da... supply drop. Ne, ovo je loša pozicija. Zato što supply drop, idu svi na supply drop. I čim me neko vidi oko njega, krenut će da me ubije. A ja se ne bih baš pentrao gore po supply. Zato što u supply se dobije mnogo dobre stvari. A fora ako neko uzme supply, dobit će neke predobre stvari i onda ćemo samo snajpovati. MR. A nemam mesa da ju uzme, ne mogu, brate. Ne, stvarno ne mogu. Uzo bi MR, ali nemam mesta. Sve su mi ove ostale stvari dobre. U prošlom gameu smo imali 2 kila. U ovom imamo 1. Ušli smo u top 30. Nije nešto, ali možda možemo i bolje. Inače, eno ga lik.
Uzeo je supply drop. Ne znam da li ste vidjeli, ali uzeo ga je. Ovo je najgluplje kad se campuje, nadam se ne čujete Borisa koji se dere. Ali ako krenem ja preko mosta kod njega, mislim da će me skontati. Ne da mislim, nego će me skontati 100%. Ali ja rizikovat ćemo. Ne, eno ga vidim ga. Vidite ga, pomera se u bušu onom. Puške pomera u bušu, vidio sam ga, tačno je tu. U onom tamo bušu, ne znam koliko vidite. Jer mi je grafika, mislim, na very low u ovoj igrici. Ali bukvalno je tu lik 100%, sam siguran. Ali ne znam. Ništa, ako jeste tu ubit ćemo ga, ako nije, nije. Logika. Samo da nisi tu, samo da nisi tu. Nije tu ljudi, nije tu ljudi. Nije tu lik. Supply drop je bio ovdje. Tako da lik je pokupio supply i otišao dole. Vjerovatno u onoj kući, tako da nećemo ga pratiti baš. Nego idemo mi na neko drugo mjesto. Ne znam zašto sam počeo tiše da pričam. Nećemo izgubiti damage, ne. Zaobići ćemo ovaj grad jer uvijek zaobilazite gradove kada bežite. Ili kada idete negdje. Jer gradovi će da vam povećaju šansu da umrete odmah. Tako da eto. Eto neki moj savjet, zaobilazite gradove kada pokušavate da budete na što boljem mjestu. Naravno na početku skočite u grad. Ili u ono selo gdje ja uvijek skačem. Ili u Wailing Woods. Wailing Woods vam je najmirnije mjesto. Skoči po jedan ili dva lika tako da imate ono i da se obračunate s nekim, a i da lepo nastakujete iteme. Pogledajte, imam sve ljubičaste iteme, to jest epic. Jedan ovaj je rare. Neko, puca. Ne, lik me rašuje. Ne, ljudi, zalagovalo mi je kad je skočilo. Da imamo koliko smo mu skinuli healtha. Skinuli smo mu samo shield, ne bi imali šanse ni da ga ubijemo. Dobro, 21. smo. Nema veze. Znači, eto, nije mi bio sad dan. Sad je noć, snimam u 11 uveče, tako da ono, retardiran sam, ali nema veze. Ok, ništa, nema veze. To je to za ovaj video, nadam se da su uživali. Ako jeste, ostavite like, share, komentar i subscribe. Ostavit ću vam link od igre da skinete i poz.